Day Pibro, Kanegade Apex News India, Kikobor Banpuli di Piba Corridor Marbo. Tunya Paishwa Shikimat Kibakong San. Kikbor ki babanya ka center ha kasngi thoding kala pen trekam south li ki an trekam bathamai kala pen I ya ka jing pen kala ka bakrau tam ya ki an jong ki nong tre ha ki phosnam ka sarkar kala ong bakate ka sin jam kala thu ban pen suk ya ki kendon bad ban pen bha ya ka jing yada ya ki nong tre ka we na ki benta ba pen mi kam ka ba he tam ha India jong ka IT bad ka ITES menta kala ya kendu ya ka jing pen kala ka bakrau ban ai ka kam hapo ki kendon bathamai ka jinglong bakung san jong ki jing pen kala kalong baki nong tre balabu por menta ki dei ban yo ya ka ju ka jing mentoy kum ki nong tre bakpura kenthop ya ki pisa balabu ka ESIC ka insurance bat ki we ki hok jong ka imlang salang nakabenta ka jingjong jong ka jingete jong ki outdated 29 labor enactments which were redundant have been removed and replaced with 4 labor codes under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi ji for the safety, security, welfare and social security of laborers are concerned are the utmost priority in these codes. Apart from these, ease of doing business for industries with less compliances, outdated compliances were removed. Most particularly, Wage Code 2019, Industrial Relation Code 2020, the Code on Social Security 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020 have been introduced for the welfare of the laborers in all sections in our country. Though there was no mandatory appointment letters in previous enactments, as far as laborer codes are concerned, giving mandatory for appointment even small and medium enterprises, every appointment shall be made through proper communication by means of appointment letter. And then social security coverage also, previously it was limited social security coverage was held, whereas every laborer had been covered in social security, most particularly gig and platform workers also included. All workers will get PF, ESIC, insurance and other social security welfare measures which introduced by the government. Minimum wage, which was exists only for those laborers who are in the schedule previously. Now this particular minimum wage has been extended as a statutory right for all the wage payments pertaining to the all laborers. Minimum wage and time-bound payment also part and parcel in this new code. Preventive healthcare, previously it was not mandatory. Now above 40 years laborers, free annual medical checkups have been introduced. Like these timely wages and women workforce safety security measures mandatorily taken into force. And compliance requirement, huge amount of the unnecessary redundant procedural compliance were held previously, which has been wiped out. At present, single registration, PAN India, single license and single return have been introduced. Katanat kakot kakya hakasi thoding kalabatha bad hukum babaro ki jing di balatho ORS dring lani ki pindan kam ya ka kintien ORS hakanu kanu ka rukam kabayalam bakala deban wengno mardor na baro ki dukan bad ki jaka di jing de hakajalla hapo kapor balabu
ka hukum kalapan mi ya ka Commissionerate of Food Safety kabala batha ya baro kinong de marbam bat kinong sam marbam bakidei ban pen kendria no mardor ya kini ki mar na ki dukan ni ki yo ken thobru ya ka pharmacy bat ki clinic jong ki doctor ban pha ya kini ki mar sha ki company shnamar bat ban bu ya ki dak jing tho kat kum ka jing batha jong ka FSSAI la batha ru ya ki ban bu renti ya ki standard operating procedure SOP ki bala pen mi na ka benta ban penshai benya ha ka jing kendria no ya ki mar haka hukum bala ong shishu baya ka jing pentrekam bat ka jing pin benya ya kani kan long daki officer bala bu kerpang jong ka food safety haka leng gajela umentri katana jungok kai perthei kajela meghalaya Timothy D Shira ulapan bena baka jaka ban penlong ya ka Shillong Cherry Blossom Festival kadang shna shabar jong kanong ba Shillong menta usnam ka Cherry Blossom kalapan long ha Shillong namar ngidon ka jaka ka bakhambyang kum ka JN Stadium ong ushira haba jubab ya ka jingkli halor ka jingsha kan tho jong ka sarkar namar ka jingpenlong ya ka tamasa hakanong ba Shillong ka bakhamnya bha. There are say certain people who doesn't like music. There are some people who like music. So like this you see there are different people say with different outlook with different taste. So what's the preparation for Megong Festival? It is under construction now also. We have a separate site now. It will be a permanent site. Say in between the Villamanagara and the Jengjal, National 51, National Highway 51. So that will be held this year in that permanent site. It is under construction. May not be, it is all completed now. Say at least 75% will be completed and then it will be I think possible for us to hold a Megong festival there. Okay. And no international artists that will be performing? That I'm yet to know. There are some proposal to bring the international music party also. Ka Indian Railway kadang penkre na ka benta ki jing thot ha ka bayadai bat ka jing dom jong ka sun beneng ka bajur ha ka port lang ka badang sedang ha uni usnam lakmi linti bakan wanra ya ka jing pensange ka bajur ya ki rail ki balet sha ka jaka ka bajengai hakini ki lai banai banwan nadu uno pra hadu ubanai rempang ha ka bayadai bat kani ka East Central Railway ECR ka bala pensange no ya baro arpusau tadi kira Saupu pratali kirel shimit nadu shitarek ubanai no pra arhajar arpusan hadu lai terek uleber jong usnam arhajar arpunriu. Lakin tu ya kinong let nong wan bakin wad daki wepat kirel hakaba kitmu ya ka jinglet jongki. Kalingsun ya pom tejas kalahab hakapor bapen I ya kalingsun ha Dubai Air Show. Bat kala long ka jingja bas ngusi hadien bakani ka jet kalahab ka jingpra bat ka jing bethei jong ka ding ka bakraw bat ka jing yamno jong wing commander unaman shal jong ka Indian Air Force IAF ubadai unongnya. Kani ka jingja kala buoru ya ki beriu ki bapet kai ha ka jing sngolengo bat ka jing khuslai. Uniu Commander Namashal ubadai nakasnong distrito Kangra ha Himachal Pradesh. Udairu ukun jong we u principal jong ka school sarkar ubala syong thad bat ula tray menshwa ha ka Indian Air Force IAF shwa banlit rung ha ka tanat puli puthi.
Shillong Literary Festival SLF kabapra keladang haka arpau terik unai wing haringkat kidur kiba internet jongki sentio hawas lake Shillong Meghalaya. Hakani kata masa ladan palat nriu pungut kinong thokat kinong shnaflim kimelung bat kinong perkhat kiba pau nam haka perthai hakari bat hakathan kinthop ya kinong job khusnam Booker Prize haka perthai Banu Mushtaq bat Shehen Kerukiriet kinong tho bapau nam kum u Francis Mirales unong tho ya kakot ikigai bat usam the rempel u badang shudapanmi ya kakot Shetriet land. What are the images you think we can have? What are the images you can think? Our body is a vessel for the ship. Do we agree? Body and mind. Ship. Out of this earth and trying to pretend that we are people. Friends, memories. Haka jingdan tiu ka bakrau ya ka jing yaso ya kiwa jong kathan shatay la mingi ka England Waterway Authority of India IWAI kala yaso shibon teli ki MOU ki bahe kedan bat ka Assam Petrochemicals Limited ka Sarkar Assam kibriu ki bas dang ya ka kam shimet jongki bat kala dang ru bantre kloy na kabenta ki project sam bapher hapo kari सेक्टर में खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सिलसिले में असम हो या मिजोरम हो, नागालैंड हो या मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो या त्रिपुरा हो, हर प्रदेश में अलग अलग हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग में जो भी कार्यक्रम हम लोगों ने ली है, इस कार्यक्रम को समय पे पूरा करने के लिए आज डिटेल पे रिव्यू हुई है। इस रिव्यू बैठक में असम सरकार की पीडब्ल्यूडी विभाग हो या टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या उनके इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट हो और बाकी इंडियन गवर्नमेंट की हमारे रेलवे मिनिस्ट्री और NSIDCL और हमारे मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और हमारे नीनी अलग अलग संस्थाओं की आज सभी लोगों का उपस्थिति में हम लोगों ने डिटेल पे रिव्यू की है। कौन सा प्रोजेक्ट किस हालत में है और कब पूरा होगा, पूरा करने के लिए क्या क्या कदम उठाना होगा, क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का विकास तेज हो और तेज गति देने के लिए विकास यात्रा को आज हमारे विभाग की तरफ से भी ये भी तय किया है, हर प्रोजेक्ट अगले दिनों में हम समय पे पूरा करेंगे। सबका सहयोग रहेगा
और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नीति है, सबका साथ लेकर हमें विकास यात्रा को सफल बनानी है, तो मुझे लगता है कि इसी दिशा पर अगले दिनों में विशेष रूप से कदम उठाया जाए। सर, 76 वाटरवेज का जो ऑपरेशनल टारगेट लिया गया है 2027-28 को लेकर। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे हर वाटरवेज ऑपरेशनल हो और हर वाटरवेज में हमारे लोगों के लिए कार्गो हो या क्रूज हो या पैसेंजर्स हो, इसका भेसिल हम सही ऑपरेट करने के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए, इस फैसिलिटी एनहांसमेंट के लिए भी हमारे मंत्रालय से कदम उठाया गया है। और हम चाहते हैं कि जो जलमार्ग जो है, इस जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग को सही हम उपयोग करें। देश की विकास यात्रा में हमें एक महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। Hajamu bat Kashmir, lapensyong nong rem ha ki jing tep ba kerpang. Kilas dang ya ke jing khenra lang da ka handwara police, Nogam brigade, jong ki sipai India ha ki klau neriant harut ka LOC ha ka than Nogam. Ha ka te ka jing khenra ka kenhun baya trelang kilalap ya ka we ka jakare ka bahe, bat kila yo kurop ya ki artli ki sulai M series ki badan Southly ki magazine, artli ki sulai China ki badan Lightly ki magazine, artli ki hand grenade bat kat tu kat ne ki kuli. La register ya ka mukaddima hadin baka video talk jong u Chief Election Commissioner u Ganesh Kumar kabaya day bat ka election local body ha Kerala la sapriang ha ki social media platform la ya tho ki he sarkar ha ka tanat pathai khubor PTI ki pulit cyber jong ka nong ba Thiruvananthapuram ha ka snit sajan ki la register ya ka case hadin bala lap ya ka ni ka video talk ha ka por ba ki dang yad pahara ha ka cyber ha ki por manchwa. Mohan Bharat ukli do jong ka Rashtriya Swayam Sivak Sang hakasngi thoding ulakren shaphang ka Bharat kum ka riti sanchar bat ulakdaw shu ru jingklan jong ka haka ban em bat ban ne slam ubhawat ulaong ba ka network jong ka em lang sa lang ha India kalong na ka benta jong ka jatbanriu Hindu bakan em bha ubhawat ukren haka jingelang hakasngi ka baar jong u hakasngi ka baar jong ka jingle jingo jong u ya ka Manipur haka balai sni. परिस्थिति आती है और जाती है। देखो, दुनिया में सब देशों पर तरह तरह की परिस्थिति आई गई, कुछ देश उसमें समाप्त हो गए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो भारत ये एक अमर समाज, अमर सिविलाइजेशन का नाम है। बाकी सब आए, चमके, चले गए, लेकिन इन सब के उदय और अस्त हम नहीं देखे और हम अभी भी है और रहेंगे, क्योंकि एक बेसिक नेटवर्क ऐसा हमने बनाया है अपने समाज का। उसके चलते हिंदू समाज रहेगा। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो धर्म नाम की चीज है जिसका मैंने उल्लेख किया, समय समय पर उसको जीकर दुनिया को देना ये हिंदू समाज ही करेगा। उसका ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है।
Bada kitu ki kubor ngila poish ka bakut ta hadu gende syambiang ku blei shibun.